Muyumbe wa kaunti ya Masako Muandu Joyce Kamene Kasembe ni wanenga maofisa mavolisi kiseseni cha volisi cha tala masaa miongo nana kwikiambeni mwezi lilo wa kuvukania ulo kuweta tonavu kisi na kwenye masi ya mwaito wa ukuu wa miaka miongo kenda na mwanza kuyacha Katulu Matongolo ainena itina wa kudhoke ya mwaito usumusi kwake na itina wa kutamboka kiseseni cha volisi cha tala kumanyaniki mundu umeusu utaiki wambeni Kasembe ni umani ya kiko kiucha Kenyamu ayenda matambia mamituke moswe mwaito usu akwate aki andu mamusimamo ito usu ni mawe takaname na makulu mainge kwithiwa mwesililwa usu ayoneka oisioni si andoane na ndai saike wambeni kuelesya kindeni chake kokebo ni mutesiano noto vingo ya uvilingi na movombe yange tambukite kisioni cha Katulu gwetala Matongolo Mwandu Joyce Kamene Kasembe no mani akiko kiki na itoiwe kisioni ki ewetakana nundu wa kusanisia kwithwa ne kiko cha Kenyamu na silolame wetatomato isiko ki maendeleo na utembea na vayumu wa iki wambeni kana kuendea na usiwa kwithwa mwesililo wa mbeo lo tokwetara watethisi kutwa isiko ki alekilwe vataitu mbeanu bando kwesela social media na lani yeve mwaitu unathoke iwe na ana maua na akunewa kitendo kitekiseo na nosa atuano ukotembea ni manekana ndeto isu nisia uo na uone na komana nake na ambelesia na nikindu kina uo mwingi pyo vaenda maofisa mavolisi kutwa ese ukunikiliwa metuki kwithwa andu mamusieme na thina mwingi na mwitu wende na kwithwa na mathina make makiliko na mesilia maingi kwithwa la mamukuningiko ki mataisa ikiwambeni kana kuwasoma tamia makimiao ondula no wathuru na mea kuvindise siko sia muthemba ta uyu na yuki langu sani wecho kwianana nondo wambelesia ainola waina keba numba no suno wisi ula wakonie kitendo kiu mukuna kitendo na witnessi menza na bai atoenesa kuosone amwe mamusika na mukunyo wa mwitu ula wende na unene wa maiwetakana nundu wende na umekia thina mwingi na vavita matuuta mbewa sumo ile vatema tambe meoneka mayoswa wanakwitha walivuti siwende makunia kwe mawisa mavolisi na ingise ukunikili kuma masivitali maiweta mawisa mavolisi tamethio maikomelelea metho kiyocho na kuleo za utambia yo na wito munene kindu kuma chekika no tusenga niki askali methi me reluctant nundu wa thiba ya miaseme na shortages nundu wa exams yende of which at the same time not ene munduzu no wuka no tumuona na malatiwa wa mapresha muno maikuya umaike ngali mauta so kiuni watu ukulia mama andikiwe kwikiwa ngali mauta inge twalete kwikia kana ni serikali yalete kwikia ko twikulia mwitu atone kutetheswa kwa justice na keli obo ate ya record uwethela mwisililwosu yona makwani ange utasu na ma sindu itenzio mwitu no ndo mona susu wakwa ngewaine sethiwe na sumo ile ne siathela atoya isaiwa mwana kiosu wakwa atiwe no kuone kwa itembea ina ningi ona kwa andu angi ona meko mitandao ni mekwasia tiwe na mundu su ukumutetea iwa neta se UMC ya Kangundo iwango kulia serikali tone kutethesia mwitu wa kwate justice ila ya ilite na mundu cio athiki nthini akenda asape consequences itina wa Mwandu Joyce Kamene Kasembe kutambuka kiseseni cha volisi cha tala kutwa ese ukunikilia na kumanya walai kwani vikete no menda maofisa mavolisi makalatange kutwa ese ukunikili wetakana thayo wa mwitu yota we muisioni kwithwa ethito taitele mangwa na mamanthusi yake na vatea welu maofisa mavolisi kule uthinikia maundu taya kwithwa vethi na munene wende na ikumbila musi uyu wa mwana mwitu uyu na nyanya make So she has been defied, and she's explaining very well. So I don't care what the report is. We know the substance. Why can't that report come the way it happened? Chakwa niko kulia serikali. Oneka maundu alange we need justice kwa mwaito weba. Ni kitu ya unyama undu onota weteka ni mundu. Ketha mundu tosu no tono this scot free no yethi akumea undu wekikie pai atuonemwe mekito kwigwa unetiende na kuatia vai kuatia
tienda justice na tienda iwa mundu withini na kwani thakitwe nundu ciendo cionthe ila ciekwendeka na proof is there malike ma investigate nikenda withie no ma prosecute case ino na ndiase nitho ni bani miatie ni misietie hapa kwa hapa nundu nomba kama Mwaitu akwate justice. Mwaitu wa miaka 97 no yethe articulate you ta just any other normal undu wikikie nye kindu kiu negwa chambikia wo mwingi ketha mushukiwa enza na Mwaitu eba ona mo askali mayona kana undu ni we atarini Mwaitu atarini nundu anything can happen ma conceal evidence na igute kwa sia makalate nundu anything happening to Mwaitu ando aingi consequences will be there. Why it is being dragged, why Mwaitu ndendeka ewike na undu watiwe nikenda andu asu eli kitumi kila manale kilie mwana kio mwonesi mundu nicho kingi ki raise a lot of question marks. Kaundi ni Masako talanyeni Tawaboni Mutisia.